Tia ka form ngan sa send back hapo ka WhatsApp channel dakadur hapo WhatsApp channel sa check nang tu lada pimpat follow ya WhatsApp channel jonga te sa shu page back hapo WhatsApp tag wat na ka channel Sportland Diaries pin sayo ang tu don do 5k kiba follow do 5k te sa page nang tu te ngan sa send me yang tu detail ke bro gibran kam lada pimpat follow ngan sa bo ka link hapo description ro sa klik lang baka tu ban poi shaka WhatsApp channel. Tejun ibro sa sempat kena video mentangan pensai susu nomor ba ki pun ba ki tempat saya du manta ki don ki bahaban batai ki don ki ba mendon kap ban batai ta ba haban pensai bai ngalon batai ke tu video hayu syak le ben page terus sam bakut page bahaswa te ki don ki balak page du bakut te sakali bat ki don ki bom page hire ki syukli ke ta kadau ngan hawan percaya yang akan video tes ngabha telada don biang gom percaya nang ta tes komen sekali anta yai pensai nak por hadu ba kelakut kata ka ban apply nam ta kiniki post jongka BSF ka bedai nam ta ki mekhlia mo nang nong mekhlia burando lais pa tali e post kidon ki bakali ki ong ba hablai submit hai ya ka form te ya ka form phaban lei submit bai chapo maupat kan mau phamong ada batai tu ba ka recruitment center ka dei cha maupat te phaban lei submit cha maupat omdei cha block hang tu ba so block kamut ba kum ka is khasihil kitu ki block kamut ba la debu da ka dit ke mar ba ka is khasihil ka bun block plan te labu da ka dit la ka jong kamut ba la da phihap hapo ka melim block phaban lei ka artrik la da phihap hapo ka Maurang keneng blog haban late haka lightrik laka jong blog ban late sa blog office ndai hab late sa mopat kan kanek mopat kadai ka jaka ka ba haban submit iki application gi jong phi bat pin sayo roll number nam tak admit card try pla saya kata te kum ku iki district te kidon betang ka way back kasni te amlele rendre ki is khas hil ka bun blog te hab late laka jong kasni bet kum ka west janja hil baro hab late hak an rutarik amlaj re ambu tarik re way kum ka is janja hil khablai be haka phra tarik kum ta la bu thik be ka tarik te ki blok ki habang tu gitu ki blok adap ai karteng te amde ban lai sha blok hab ban lai sha po maupat ban submit ki application ki jong phi okay atrai pla sai kata te habe de bat ka kidon ki bakalish phanga domicile te ka domicile kidon ki bompat ju apply menuru te ka domicile la ban apply online pinyo RTO ki sayo baik RTO ya ke domicile apply online tenang biang ha menta khat pra adu nang biang ha te apply no nang biang ha kapor ba pin nabyo ya ka domicile hadu kate kasni no ba apply online ten nagleng jongar ngarap hiwan apply nam ta ka domicile te itu ki baron nomor WhatsApp te sa message ki bampat apply ya domicile dengan saya rapkat bala habe de batka domicile nomor WhatsApp tang WhatsApp mau ni nomor dari tang namta WhatsApp tang ban message mlong reban phone number mang ma kapun kam ka thai ga kli kene ka tai ki phone ke bro ka with bha por te takadau mlong tang ban message te finishu message be te la pishania te sa message ya ka bade message la pi ko apply di misal dengan serap kumta terter te kalau misal dan bekali te ki documents na dan batailut hak dah po ke ibran kam ke bro apan biang license have zero have save state rengkat bagi original dokumen ki jongpi te ki don ki bakali sipangka age rumo kasnem yo don ki bala page kong itu video ben kong ala kumakla ban ong hadu apply te kam deri hadu apply kadai tang hadu ar frasnem including research age relaxation ada thon including 5-year relaxation ada include lang te kadai be Khatpra hadu ar ho prasnem as on 1/8/2025 te kibakha kan mau phamam kasnem singkha kida kila banyo kalong metang kibakha hau ar tarik phra khaknai inyo khnai spa khnai pinyo hadu shitarik phra ar hajar nyo tam ya kata kinom yo sho tang hapo kini tang ha unei tarik hadu te tarik kibahap hapo jong kini kisnem tarik nang yo tam ya kata pinam yo show ada buong te pot ba pidi mendebi hapo ka ar po prasnem ha u agos mderi bantam ya ka ar prasnem mderi bantam sisngiru no ba hapo jongka shitrik agos arjar ar posan pidi bendap hapo ka ar po prasnem ngasai pla saya kata te
ka form bade masubmit kumta te ke exam kadai laga jong don bakali exam kalong kum malong SSCM mlong rek malong SSC kan ya pher hi te hangne phiaban mare shwa don bakali kataro ta hangne bade phiaban mare shwa la mare kinsa qualify nam ta ka exam te kinsa katrik empat bu re te kila ban bu hakawi kasngine kila ban bu kat bak penbej maki da lep ke jing mare mo kins penbej kata ka jing mare te sakan mau ba te kitarik ladap ai ke jong lai ban penbej batai ha katu kayu te la don biang kiba dang don kam biang mempat chai du mentaro te sa shu komen apa comment section dengan select kabala ban penchai abai de bat kini te kane ke mau ba kadai offline te ya ka form yo he ya ka form te ka website mentaro kam long re website karang thut menta karang don error privacy error ka banga check te yo nei ka form shufrin ka form ka don lupa po advertisement te phila ban yo bai na po ka advertisement te da phio ka advertisement ka link rum ta kam long re da long ka link te biang hi te ma ka link ru kam long re te jenjar ban sen te ki WhatsApp group ro ngat try ki labun hi ki belayo gi ya kane te pihak ban ya kane ke form pihak ban print hi ya kane ke form sapandap nderi bong ba kinai form ka to kasngine phi bandap da standard form ne nderi kamta kane ke form kladap ai lupa ka form bat ka admin card kladap ai lupa pihak bra alang kini artali ringkat baki documents ki jong phi kins ai phi roll number ha ka to kasngi bede ke porba phi lay sambe di application jong phi te ki sabu phi ke tarik ban wan mare kamta kan te ngatrai kat ne kala shai te don kam sa comment hapo comment section ta kan ai kulisubon